Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketle mmogo ka tshedimosetso. We are reporting that all our comrades, brothers and sisters on the Global Sumud Flotilla are safe and on their way home. Mo kgasong eno re utlwa fa mokgaratlhela merero ya bosiamisi yo gape e leng morwadi mo presidente wa maloba Nelson Mandela a re baeteledipele ba lefatshe ga ba dire go lekane go lwela maPalestina. There are two dockets, one from Pretoria and another from Littleton, that we want to centralize together with this matter. So that process is ongoing. NPA ya mogetse kitsiso ya ga Vusmusi Matlala ya maikaelelo a go ikwela kgatlhanong le go kganelwa ka beili. Mothoetso Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Komishini ya Madlanga e batlisisang magatwe a bosenyi itshonyonko ya sepolotiki le bonwenwe mo tsamaisong ya bosiamisi e reboletse Brown Mogotsi yo go twengona le dikgolagano le tona ya mapodisi Senzo Mchunu kitsiso ya molao wa boraro. Kitsiso e o itsise Mogotsi ka ga dipego tse di dirilweng kgatlhano nae le gore o na le tshwanelo ya go reediwa mme a tlamele ka lekwalo la maikano mo malatsing a le 5 morago ga go amogela kitsiso eno. Re sa lefomo Commissioner wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a rona gagamadiwa ke lekwalo le le rometsweng ke tona ya mapodisi Senzo Mchunu la letlha la Sedimonthole le malatsi a 31 ngogola le le neng le tlhalosa diphetogo mo sepodising go akaretsa le go phatlaladiwa ga setlhopha sa tiro sa dipolao tsa sepolotiki. Mkhwanazi o ne a rebola bosupi kwa komiting ya nakwana ya palamente e batlisisang magatwe a go tshosediwa ga tshireletsego ya naga. They are wrong because a minister of police is not a member of political party. The minister of police is an executive member that is appointed in terms of the law of the republic. He is a cabinet member responsible for policing. I don't think the legislature cared as to which political party the member belongs to. So to put a statement and say it was a political decision, what if the minister is not a politician? So I don't think that argument will stand. Mokgaratlhela merero ya bosiamisi yo gape le morwadi mo presidente wa maloba Nelson Mandela ngaka Makaziwe Mandela a re baeteledipele ba lefatshe ga ba dire go lekane go lwela maPalestina. O bile seno mo puisanong e kgethegileng le ba dikgang tsa rona tsa SABC morago ga dikgang tsa gore setlhopha sa bakgaratlhi ba Afrika Borwa ba ba inyalantseng le Global Sumud Flotilla se gorogile kwa Jordan. Bakgaratlhi ba kgabagantse mawatle a neng a galefile le ditlhaselo di le mmalwa tsa drone ka maitlhomo a le mangwe fela a go thibela maparego a Israele go Gaza. Israele ya re maparego ano a botlhokwa ka ntlha ya fa thibela go fetisediwa ga dibetsa e se ka fa molaong kwa Gaza. Le fa go le jalo baagi ba Palestina kwa kgaolong eo ba itemogela go phamphologa ga dibomo ka sesole sa Israele mme ba itemogela se mokgatlho wa ditšhaba kopano o se tlhalositseng e le phitlhelelo e sa lekanang ya thuso ya namolo. Ba lelapa la Mandela ba re maAforika Borwa a nnileng karolo ya setlhopha sa lefatshe sa Sumud Flotilla a tshwanetse go tlotlomadiwa. I think all of us, it's not just, the South Africans were there. They were citizens, I think, from 41 countries who were in the flotilla. There are people around the world that are concerned. I think South Africa was the first ones who took Israel to the International Court of Justice. And so what Mandla and the other South African we have to do is to commend their bravery. Khabagare puso ya Afrika Borwa ya re itumeletse gore baagi ba yona ba le barataro ba boela gae. On behalf of the South African government, I hereby confirm the release of the South Africans who were involved in the Flotilla initiative. Dr. Fatima Hendricks, Mandla Mandela, Rias Mula, Caroline Shelva,
Dr. Zahir Suma, Zukisa Wema. Mandla Mandela o ne a tiile moko morago ga go goroga kwa Jordan. We are reporting that all our comrades, brothers and sisters on the global Sumud flotilla are safe and on their way home. Maaforika Borwa a le marataro a solofetse go goroga mono gae ka moso. Mothoetso re tswella pele ka dikgang tsa rona. NPA ya mogetse kitsiso ya rrakgwebo Vusimuzi Matlala ya maikaelelo a gagwe a go ikwela kgatlhanong le tshwetso ya kgwedi e fetileng ya kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexandra ya go moganela ka beili. Matlala o latofadiwa ka go leka go bolaya mokapelo wa gagwe wa pele Etebogo Thobejane ka Diphalane wa 2023. Vusimuzi Matlala, Mogatsetsakane Matlala, Tiego Mabusela, Musa Kekana ga mmogo le Nthabise Nzama ba tlhotse ba tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexandra. Ba lebane di ditatofatso di le mmalwa go akaretsa maiteko a polao le lemena la polao. Ditatofatso di tse go maiteko a retetseng a go bolaya modiri mmogo le Matlala Tebogo Thobejane dingwaga di le 2 di fetileng. Kgaitsi ya bone ne a busediwa morago go letla kgotlatshekelo go oketsa ditatofatso kgatlhanong le Matlala. There are 2 dockets, one from Pretoria and another from Littleton, that we want to centralize together with this matter. So that process is ongoing. The Director of Public Prosecutions in Pretoria gave consent for the 2 matters to be centralized, and thereafter forwarded the docket to the Office of the National Director of Public Prosecutions for further consideration. Kgwedi e fetileng kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexandra e ne ya ganela Matlala ka kopo ya beili ka ere a ka nna tshaba mo nageng le gore o kotsi mo setšhabeng. Jaanong rakgwebo yo o batla go ikuela kgatlhanong le tshwetso ya ga magistrata Prince Lou. We received their motion. He intends to appeal the decision of the Alexandra Magistrates Court that denied him bail. And furthermore, as the state, we can indicate that we are in the process of preparing ourselves to oppose his application. We believe that this court was not misdirected, whether in law or factually. So we will be opposing his application. However, we are still awaiting a date for the set down of that hearing. Botlhano bo solofetse go tlhagelela gape go kgotlatshekelo kgwedi e tlang. Morui wa dikolobe Zakaria Olivier le molatofadi wa nae William Musora ga ba ipona molato wa polao e masisi ya ga Maria Makgato le Khudzai Ndlovu ka Phatwe ngogola. Masaledi a basadi bano ka bobedi a fitlhetswe letsatsi la boraro morago ga gore a latlhelwe mo hokong ya dikolobe. Dipego tsa babatlisisi ba sebako sa leso di supa fa mosadi yo mongwe a boleilwe ka go thuntsiwa mo thamong fa yo mongwe a thuntsitswe mo mpeng. Tshekelo kgolo ya Polokwane e utlwile le go amogela jaaka bopaki affidavit e dirilweng ke molatofadiwa wa ntlha Zakaria Olivier. Olivier o tlhalositse se se diragetseng morago ga tiragalo ya thuntso kwa polaseng ya gagwe ya Onverwacht. Olivier a re ene le modiri wa kwa polaseng wa pele Rudolf de Wet ba dirisitse ditlhobolo tsa di-rifle morago ga fa ba ile ba isa setopo sa ga Maria Makgato kwa lesakeng la dikolobe. Setopo sa ga Khudzai Ndlovu se latlhetswe ka mo teng ga hoko ya dikolobe letsatsi le le latelang. On Sunday morning, I proceeded back to the scene of the incident, accompanied by Mr. De Wet, and we moved the body into an empty pig stall in order to keep the pigs away from the body, as I truthfully expected the persons who accompanied the intruders to come and collect the body. The same morning, being Sunday, William Mosoro, accused number 3 in the matter, called Mr. De Wet to inform him that he found a dead person on the farm. I proceeded to accompany Mr. De Wet, and we found a second body about 60 meters away from where we found the first body the previous evening. Thereafter, myself and Mr. De Wet forced Mr. Musoro to assist us to move the second body and place it next to the first body within the pigsty. Olivier o ganeditse ditatofatso tsa polao kgatlhanong nae
molatofadiwa wa boraro William Musora a re o ne a le ka fa tlase ga kgatelelo fa a isa setopo sa bobedi kwa lesakeng la dikolobe. I was instructed by Zachariah Johannes Olivier and Adrian Rudolph de Vet to assist them to carry one body of the deceased into the pigsty. When I refused, they forced me. I acted under duress and threat by them. I did not know who committed the offense at that time because when I asked them, they told me that they knew nothing about the offenses. Ditatofatso tsa polao le maiteko a polao kgatlhanong le Rudolph de Vet di phimotswe ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Mokhuduthamaga wa lefapha la dipalangwa kwa Northern Cape Dimakatso Koloi o gadile magatwe a go tlhaselwa ga lepodisi la mosadi le le ketekilweng le le ka go dira tiro ya lona. Tiragalo eo e gadilwe thata le go tlogela bangwe ba baagi kwa Beaconsfield kwa Kimberley ba tletse poifo. Mo kgatisong e phasaladitsweng banna ba le babedi ba lebega ba gana go tshwarwa mme yo mongwe a kgarametsa lepodisi leo. Ketsahalo ena eo e seng e le dikgokahanong tsa setjhaba e se hollotse ka matla ke baahi le ba ka taolong. E bontsha sepolesa se ne se leka ho tshwara e mong wa babelaellwa nakong ya ho futuhelwa. Baahi ba re ba ntse ba tshohile. These things happen every day because of the people drinking every day, people using drugs here, all kind of bad stuff happens here every day. We're not safe here anymore, not even our children. No, to hit a police officer already is bad enough, and to hit a woman as well is also very wrong. So I like my opinion that it was really wrong for that incident that happened. Diunione tsa sepolesa di tshwetse ka mathe ketsahalo ena mme di re sena se bontshitse hore mapolesa ha a bolokeha mosebetsing wa bona. Re tshwenyeile haholo ka dikhoto tsa rona tse loreng go ya ka rona re bona ekare ba fa ditsotsi le tsona dikebekwa comfort or ba phuthulohe tsa dintho bane re fumane hore ba tswile. It is unacceptable that law enforcement officers and particularly women in uniform continue to face violence and hostility while carrying out their responsible duties of working and protecting our society. Babelaellwa ba tobane le diqoso tse agang ka hare ho otla ho sitisa toka ho phethahatswa le tshenyo ya thepa. Nyewe e buseditswe morao fitla kgweding e tlang. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Motwetso re santsere le mmogo. Khosatu kwa Free State ikwetse go phatlaladiwa ga mmasepala wa Nala kwa ditokololo tsa yone di nyalantseng le mogwanto go supa letsatsi la bosetšhaba la ditshupetso kwa Botterville. Mokgatlo wa re mmasepala o wa selegae o mo mathateng a seng kana ka sepe mme o tshwanetse ga supiwa maemo a tshoganyetso. Maloko a Khosatu mo provinseng a batla maemo a botoka a tiro ba batla gore ditiro tsotlhe tsa nakwana di nne tsa leruri mme boferefere bo epololwe. Badiri le bone ba dirile boikuelo jo bo tshwanang le jwa baagi ba Nala gore go tlosiwe ratoropo, motsamaisi wa masepala le mokaedi wa tsa matlotlo ka ditatofatso tsa botsamaisi jo bo sa siamang le bobodu. Wa sehloko ke ntseng dikakaretso tse ngata tsa setjhaba le basebetsi ho ya ho Premier ya Freistata hobane re dumela hore ke bona ba nang le matla maholo ka lokisa maemo a re leng ka haro. Dintlha tse ngata tse re di hlalositseng ka haro lengolo lena la rona la ditletlebo di kenyelletsa maemo a dimasepala ao e leng hore ho bonaetse hore ha ntse re dimasepala di putlame re netefaleditswe hore dimasepala di putlame. Mokwaledi wa province wa SACP a re puso ena le tshono ya go tlhola ditiro di le dintsi fa e ka tlosa tsamaiso ya ditendara. Once the government has been strengthened, it means it can be able to provide services to our people, because you will have also addressed the second point of unemployment, because people will then be able to be the hands to provide these services. If it means indeed acting on the basis of redeployment of some of the political leaders here,
We should do so that we actually bring back the trust and confidence of our people here in Nala. Dingwe tsa dintlha tse di tlhagisitsweng ke COSATU di amana le masepala fa tse dingwe di tshwanetse go rarabololwa ke puso ya province. Ke fumane memorandum e tswang go COSATU. Some of the issues tse ka mo memorandum di bua ka di challenges tse ka mo hara Nala local municipality, tse ding ke di challenges tsa provincial government. Sa Nala ke tla bitsa meeting le baetapele ba COSATU ke bue le bona le baetapele ba masepala. COSATU e neetse puso ya province malatsi a le 14 gore e arabele dikopo tsa yone. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC mo Bothaville. Khabagare kwa Tembisa kwa Ekuruleni kwa ditshupetsong tsa COSATU tse di neng di le kgatlhanong le tlhaelo ya ditiro, ntlhakgolo e ne ya nna bonweenwee kwa bookelong jwa Tembisa. Lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng SIU le ne mo beke e fetileng la bega fa bogodu kwa setheong seo bo tsamaela go diranta di le dibilione di le 2 ga jaana. Malatsi a le mmalwa a fetileng SIU e begile fa madi a utswitsweng kwa bookelong jo a godile go tswa go diranta di le dimilione di le 850 jaaka go senotse yo ntshitseng mosi ka sekhurumelo ebile a bolailwe Babita Deokaran. Mme fa e sale ka motse o dipatlisiso tsa SIU di ne tsa tswelela, mme mo pegelong ya nakwana lephata le begile gore go solofetse fa madi a utswitsweng a tlile go tlhatloga. SIU e begile fa gona le digongwana di le 3 tse di fulang kwa setheong seo. Badiri le balwetse bona ba tlhagisa selebego se se masisi. It's affecting everyone, all of us, the patients, the workers, the nurses, the doctors. The services we are getting is not great compared to other hospitals. Digongwana di le 3 tse di begilweng ke SIU ke Sagamaziboko, Maumela le X. Mme ga ba kgapelo thoko kgonagalo ya digongwana tse dingwe gape tse di iponetseng masimo kwa bookelong jono. Gape gona le boikuelo jwa gore botlhe ba ba letlelelang bonweenwee ba tshwanetse go di gama ba sa di tlhapela. Every person must account his duties, because if you become a member of a union, you become a member so that you become your mouthpiece. But some of the decisions immediately will become unethical. It becomes an issue of you as an individual. It's not a union issue. We will defend members who are mistakenly alleged to have been involved in these things. But the innocence of a person remains an issue until the test through the inquiry is given. Le fa gona le boikuelo jwa ditiro tse di botoka, madi a neng a beetswe thoko go bakela badiri ditiro tse di botoka a nyeletse. Whereas we are saying austerity measures are a problem, they then get compounded by the challenge of corruption, the question of people stealing from the public purse. It's so sad, because each time you steal from the public purse, you steal from the future of our children. You steal the health of those who are sick. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ga ke adimilwe ke le tumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigong jo fa re lebella mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga go tlana le pula diperesente di le 60, mme dikarolo tse di mabapi le tsone di tlana le gone go itemogela pula fa re lebella mo KwaZulu-Natal go tlana le masarasarana pula diperesente di le 30, mo karolong ya Eastern Cape go tlana le gone go nna le mowane ka moso dipula di na le gone go tswelela gape mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga fa re lebella mo karolong tse di mabapi le teng go tlana le pula fa re lebella gape mo karolong ya KwaZulu-Natal go rala karolo
karolo a lebopo tla nna le gone go aparelwa ke mmuane ba maemo a bosa ba nna le gone gore tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe gape mo botlhaba jwa naga mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga re lebele di-temperature tsa rona Pretoria ka digata di le 16 go a go di le 30 Johannesburg ka digata di le 15 go a go di le 26 mo Thapameng Limpopo lebelela le Phalale ka digata di le 18 go a go di le 32 mo Kopane ka digata di le 15 go a go di le 27 Mpumalanga re lebelela mo Carolina ka digata di le 9 go a go di le 24 Standerton ka digata di le 8 go a go di le 27 KwaZulu Natal go tla nna le gone go apoga mo profenseng le Masarasarana Pula Pietermaritzburg ka digata di le 20 go a go di le 25 fa re lebelela Kokstad go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 go a go di le 22 mo Thapameng mo profenseng ya Eastern Cape e tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Graafrenet e tla nna tsididi ka digata di le 7 go a go di le 29 Gqeberha ka digata di le 11 go a go di le 26 Western Cape fa re lebelela go bophirima jwa province go tla nna le tlhabo ya letsatsi Vredendal ka digata di le 10 go a go di le 29 Beaufort West e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 26 lebelela Northern Cape le teng mo province go tla nna le gone go itekanela DR e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 go a go di le 27 Calvinia le yone ka digata di le 5 go a go di le 29 lebelela mo Free State rebela Welcome ka digata di le 9 go a go di le 30 Fixback e tla nna tsididi ka digata di le 5 go a go di le 25 fa rebela Garib Dam ka digata di le 6 go a go di le 25 mo Bokone Bophirima le teng fa re lebela go karolong ya Rustenburg e tla nna le Masarasarana Pula rebela Potchefstroom ka digata di le 11 go a go di le 30 Vryburg e tla nna tsididi ka digata di le 6 go a go di le 31 rebela le mo Ottosdal go tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 9 go a go di le 29 Taung le yone e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 9 go a go di le 30 mo Thapameng mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.